Yay. Ah. Olma bultin isin naga. Naga isi marana. Akka. Akka gurban. Akka sheeka keenya isinin dogoggorsu mirgaanan dhugaa jira. Sufiyaan harka bitaatiin dhugeeti. Sheeka harka bitaatiin maa duddaa jenna. Dhageessa lakki viidiyoo irratti harka mirgaatu bitaa fakkaata. Harka wal jijjiiramoo argitee viidiyoon. Oolmaa bultiin isin nagaa. Eid Mubarak. Baga ittiin isin ga'ee kabara hedduu. Oolmaa bultiin isin nagaa. Nageen isin badhaadha. Daadoo fafayyaa. Yooyya. Bara beelaa baatanii bara quufaa geessanii. Islaamni immoo natti kaa'amu. Islaamni qoosaan jaallatanii bara hin beekan iyyuu. Engaddaa. Karoonaa dhuma kana ilaaleetanii akkasumatti ilaalee. Dhageessa. Karoonaan kuni Rabbiin waan miliqe natti fakkaataa dhokatee dhufee hin jedheeni. Ijoolleedhaan. Maaliif jennaan? Baayibilii irratti himanii durii quraana irratti himamaa waan akkasii dhufa. Inni kun kan hin dhufin qoraxaa dhufee waan rabbiyyuu quba qabu natti fakkaatu hin jedhee. Bakka jechuun qoosaadhaaf hin jedhee. Qoosaan beeku namni akka jiru natti bobba'e. Maal? Dubbichi dhugaadha bar. Waan rabbiin miliqee dhufe fakkaata bar karoonaan. Jechuun baayibilii irratti hin himamne. Quraana irratti hin himamne, hadiisaan hin himamne, argaa dhageettiin hin haasofne. Dhageesse? Keetiin deemaxaa annaa qemxalleq. Quraana hunda cufsiise, masgiida hunda cufsiise, cheerchii hunda cufsiise. Dhageesse? Yoo akkasii gaa miliqee dhufee yoo jette qaaniidhaa gaa rabbi kanumaan natti dallanaa rabbi ijoolleedhaa. Kawwama hundatti dallanaa oolu. Maal taatan isin? Waliin qoosnee taphachuu argitee rabbiin argitee nu eeyyameera. Jaalala muhabbaan dhufa. Kanaaf Eid Mubarak min al-Aidin. Arra. Tokkoffaa buna yunquufu wanarra. Buna nquufu. Buna dhugama gaadha. Buna dhugama. Xajjii dhugama. Xajjii dhugama. Birzii dhugama. Argite? Dhugaa waan barbaadan nyaadhaa rabbiin itti isin hin gaafatu. Maal nyaattee maal dhugde siin hin jedhu rabbii waan maal hojjettee siin jedha. Yaa haraamarraa fagaadhaa. Gaaf tokkoti eengadduma kanagaa. Ijoollee hiriyaa kiyyaa jiruuti. Amma. Nam bilbili. Hello. Akkam naguma jennaan. Nagaadha waan ajaa'ibaa dhageessee naan jedhe. Eenyu daawutee jedhan tokko daawutee mokonne. Waan ajaa'ibaa dhageessee jedhe. Maal nagaan jedheen. Sii jedhe. Haati manaa kiyyaa miiraan jedhe. Akkasumatti na laaltee jedhe. Daawutee. Ada ati akkasuma nama gaariidhaayi naan jettee jedhe
bari ijoollummaatti wal fuudhani waggaa 20 akkas turaniiru eega wal fuudhani. Maali gaa'oo maaltu dhalatee jennaan karoonaadhaan manatti gallee sababa karoonaa reefa mala wal beekani. Oromooni ageesse karoonaan dhufu argitee gabrummaa keessa taa'u inuma kolfa itti qoosaa bara. Ani ga nan du'an jedhe waggaa meeqatti haga wal beektammoo jennaan jedhe ganama ani ganama baasii ganama namnu amala waliin beeku galgala faa walitti dhufa yookaan torbanitti wal arga hojiidhaaf karaa deema bara. Karoonaadhaan manatti galee jennaan amala wal baranii bara. Ani kana gudiidhan jedhee gammadee amma natti tole egaa kolfee hirphaatti bilbile waan daawutiin jedhe dhageessaa waan ajaa'ibaa jennaan. Ani hin kolfa jedheetanii bara hin faxxarte faxaraadha naan jette. Faxaraadha daawutee yoo teessee dadhabde waa faxxartiiti faxaraadha. Ani hin kolfaafaneega bara. Ani in kolfaafaneega inni isin maalumaaf akkana wal jibbitanii jennaani walitti naaf wal jibbu bakka masaanuudhuma lamaan jechuudha masaanuu. Ani gara gudiinna qabate gudi jedhee bakka nan kolfaa tokko ama jedhan isattu jira isattan bilbilee magaa walitti bilbilla. Daawuteen akka jettee amaarreen akka jettee jennee walitti himna. So yeroo hundaa wal mormu jarri lamaa waliin jaallatan daawutee fi irfaan walitti naafu. Gaafa dura akka fireendii wayii walirra ta'anii kaaseta gurguratanii achii ka'anii immoo walitti naafu. Yoo isa kana haasofte inni sunis irfaan akka jetti isiin jaallattu jedha. So akkasi jara keenya arra waa'ee waliisi haasa'uu walirraa taphachuun rakkoon qabu. Arafaadha bar Iidal Fitr baga ittiin isin ga'e barri bara milkii isiniif haa ta'u baran jijjiiru daarama Iidal Fitr. Bara isa Arafaatu bara jijjiiradha. Inni kun Iidal Fitr. Ilaafee ani kanas hiikasaan beeku Naasir tokko gadi ba'ee boodanarraa kitaaba haasa'a. Ani hin beeku Ramadaana keessas akkan hin dubbannen beekaa akkan dubbadhu kana godhe Naasir ishee Naasir jedhan tokko. Kasoo mana afaanitti baatee kijibu tokko. Tiikuusti gabbawti ko gabbawti. Ilaa sheexana kana magodhu Oromoodha bar. Ilaa ton kana kaani jara keenya ani hundarraa tuttuquu hojii kiyya. Hojuma kiyya. Namni hojii isaa yoo hojjete gaarii bara. Nama miidhin malee hojii isaa yoo hojjete gaarii. Tole waan Jawaar Mahammadii fi waan beetii gaazexeessituu beetii jedhan irratti Habashaan duula banee jira. Lamandin noo maaliif laata? Isa kanas waliin ilaalla. Maali Eid Mubarak min al-Aidin. Maaliif laata? Maali? Duulli haganaa walirratti banuun maaliif barbaachisa? Jechuun namuma Oromoo irraa qofa barbaadanii duula irratti banuun maaliif barbaachisa? Amma Jawaar Mahammadii bakka inni waa balleessetti ni mormina. An nama mormu keessaa tokko bakka inni balleessetti. Kaani kitaaba Taklaa Ministeerii Gubaasin jenneni maaliif
bitamaa jedhe agaruu bar kun waan yaada nama tokkooti bara kuni kana jechuun duu qaba amma aganuma jedheef duu qaba namichi kun haganuma jedheef argitee arrafamuu qaba bar waan guddaa waan biraan jenne waan horii maallaqa ummataatiif maaliif bitamaa jedhe amma kana jechuun yakkaaga mina laayidin yakka wanjalaaga bara afaanin jedhee amma maxxanse Facebook irratti amma kanaafi duu qabaaga kanaaf yakka guddaa ta'eeti argitee bakka hundaa duulli itti banama ilaal indorgoma Takalai ministeri ini dorgoma jira ha dorgomu mabtuno agese kafilatu ummata abiyinnata jawartunata klar ummata wanni argite waan injirre walitti banani wal arrabsani salphisanifis hinjiru gababatti kitaaba abiyyi kan gubanii dhugaaf tokko ijoollee bilginnaatu gube ijoolluma bilginnaatu gube kitaaba akka inni baaseeni dhageesse oromoon dhagayeeti a'uuzu billaahi minan naar jedhani islaama kiristaanni oromoon akkuma jiraniin dhagaani la ilaha illallah muhammad rasul tabatarraqende ina akkasuma albaye jedhaniiti namni biteeyyuu hin jiru kitaaba isaa kan bite ijoollee bilginnaatutti dachee bite kan abiyyiin deggeru bitaniit utuu argitee ji'a lama sadiin gahin abiyyi jawaar irratti labsa baase akka jawaar hidhamu sanati ijoolleen dhumti bilginnaa bitte kuni aartee kitaaba isaa gubde akkamuma jawaar irratti argite du'a labsita jedhani gubde ijool bilginnaadhuma bitee bilginnaadhuma gube oromoon hin binne ani harki kiyya akkana rabbiin qurcinaa godhu hin bitu kitaaba isaa hin dubbisus eenyunuu hin bitu oromoon bakka mabtunoo waan nama barsiisu binna nuti waan nama qaru binna waan nama doomsu hin binne mabtunoo hay ምንድነው ምንሆናችሁ ማለፋሲን አፋ በቃ አከጀኤፋኒ ቂያማቱ መራመሞ አርዲና ጀላ መራመሞ ምንድነው ምን ይመጣል አብይ ደገረኒፍ ማልቱ አፈማ ሞጭ ቆጴዳናን ጀነተ ሴናን ያ ኦቦሌሰክ የረቢፍ ጀዳ ገደቢያ ያዳ abiyyi nama tokko mormeera gaafa duraa deggerreerra deggerreerra eeganni hawaasatti garagalee dura dhaabbanna kilaar dhumateera jimmatti dhaladhu wallaggatti dhaladhu gommatti dhaladhu gommaat keessatti guddadhu huukee irran kaanne nuti ilaal abbaa barbaade yoo ta'e kayyaada ummataa fudhatee ummata baatee deemu kan ija ummataa inni argite akka rabbiin argite uumaa taa'ee addunyaa bulchaa jiru kuni ija tokkoon ilaala wala chaayinaa wala keeniyaa wala Itoophiyaa wala Mali ija tokkoon oomishe
akka isaatti uumamte uumama isaati bineensas dhageesse namni biyya bulchu tokko dhageesse jara keenya namni biyya bulchu tokko bineensa gaaraallee ummata isaallee dhageesse daa'imallee manguddoollee ulfallee biyyallee gandallee ija tokkoon ilaala ija tokkoon akka rabbitti isa kaa'uudhaaf hin jenne garuu ija tokkoon ilaala waan biyya isaa keessa jiru dhageesse so nama bulchuun biyya bulchuun waan salphaa miti jara keenya calluma jedhanii argite homaa argite ijoollee aga tokko ijoollee argite homaa hin beenne kun wallaggatti erganii ulfa garaa baasaa mana ariyaa haadha hiyyeessaa boossisaa gujii keessatti hokkora uumaa nama ajjeesaa ijoollee dhaanaa gadi fuudhanii yatiimaa siifachi fiiddee jimaa nagadattu kun dhageessan mi'eessotti mataa tarsaasaa mormachaa yooti waa gaafatte lakki nu miti garuu mootummaan seera eegsisa kijiba akkasii tuula seera eegsisan seera eegsisan biyya argite biyya Itoophiyaa maquma kiroonaatiin illee poolisii waa hojjachuu hin dandeessu dayyuusa poolisii dayyuusa mootummaan dayyuusa utuu waa hojjate poolisii mootummaa Itoophiyaatiin miliyeena meeqa galcha ture sababa karoonaatiin sababatee miliyeena meeqa galcha ture Itoophiyaadhaaf poolisii utuu hojjate hin hojjatu inni asii ijoollee adamsa ollaa keessa deeme garuu utuu poolisii dhaga'uu utuu magaalaan beekuu cidha godhata namni cidha sargi yadarrage kono du'aa utuu gadi baaniiti namni kuma meeqaan awwaalaa jira argaa jirani bara lafirdaa qarbu utuu kana keessa seenee waa saammate illee bareedaadha politikaadhuma qofa ilaa zalaalammaa hojjata utuu kanaan illee deemee nama qabee bareedaadha iyyuu bara karaa kiroona walirraa fagaachuu qabdanii walitti dhuftan jedhe amma sababa kanaanuu utuu nama hidhee gaarii yeroo hundaa politikaadhaaf ijoollee adamsanii rukutu utuu seera kabachiisanii seera jalatti bulanii gaarii ofiifuu seera kan diigaa jiru poolisa kan diigaa jiru mootummaadha dhageesse ofii koraa tolfatuu namaan koran naqinaa jedhu ይሄ ህግ እናስከብራለን የትኛ ህግ ነው የትኛ ሚያንቀላፋ ህግ ነው ሚያስከብረው ህግንም ትስሙ ማልኒ ህግ so akka kana hojjataati hawaasa sumbu'a namni abiyyin jaallatu hin jiru qurrut waan fira ta'ee fi waan diina ta'e miti kanaafi ilaal ani Jawaar Raayis Rooman qabu isa kana Raayis hin qabu maqaa keenyatu jimmatti dhalate innis huker asarra rakkoo qabu garuu haqi saba kanaa eegamuu qaba Itoophiyaan Oromootti araaramuu qabdiin Itoophiyaan Oromootti araaramne immoo diigamuu qabdi yaallee haqaamno Oromooni wanni ni gaafate mirga lafas miti namas miti gandas miti baadiyyaas miti magaalaas miti seenaas miti afaanis miti mirga keessa immoo maaltu jira
afaantu jira seenaa jira aadaa jira biyya jira biyyooma jira magaalaa jira ganda jira suni gaa waan hedduu mirgatu baadhatee deema mirga gaafate mirga akka nama mirga sana yoo hin argatin Itoophiyaa ትበተናለች እንበትናለን መበተን አለባት ኢትዮጵያን ኦሮሚያ ህምበን ጅራቹ መንቀብ እንጅራትን አንፈልግም እንበትናለን ጨራ አርገምነ ሁንደት ፈየደምነ አገሳ ኢጅፕት ሚቲ አብያ አዱኛ መረት ከራ ጨራን አርገመን ኢትፈየደምነ ዲጉ መቀምናል አገሰ ሉላዊ ኢትዮጵያ እንጠብቃለን ሉል ለናንተ ሉል አገሰ ካናፊ ኢትዮጵያ አማጅርቱ ዲገሙ መቀብዲን ኢትዮጵያ ትበተናለች ትበተን ምን አገባንኛ ምን አገባን አገሳ ካራዳን ዳሜ ዋን ኢትዮጵያ ዲጉረት ወጀቹ መቀምናን ለምን ጠይቅኖ ኢትዮጵያ ኦሮሞን ኛቴ ኦሮሚያ እንጃለኔ ኢላ ዘላለም ጅራቹ ማይን ቀብዱ አትሮሪ ትኖራለች አትኖር እናፈርሳለን ገና እናፈርሳለን አሁን ተዘጋጅተናል እኮ እንደ ድሮ አይደለንም ከዚህ በፊት ኦሮሞ የሚባል የለም እኮ አሁን አለ ከዚህ በፊት ሲዳማ የሚባል የለም እኮ አሁን አለ ከዚህ በፊት ኦጋደን የሚባል የለም እኮ አሁን አለ ከዚህ በፊት አደረ የሚባል የለም እኮ አሁን አለ ከዚህ በፊት አፋር የሚባል ጋምቤላ የሚባል የለም እኮ አሁን አለ እንዳትኖር የፈለጉ የአማራ ልጆች ናቸው እኮ ስለዚህ አማራም ኢትዮጵያ መበተን አለባቸው እኮ ያ መበተን አለባቸው አዲስ ኢትዮጵያ መፍጠር እንችላለን ተባብረን የትግራይ ልጆች የአፋር ልጆች የደቡብ ልጆች የሲዳማ ልጆች ተደራጅተን እኛም ኦሮሚያ ላይ እናንተም ደቡብ ላይ ትግራይ ላይ አብረን አንድ ኢትዮጵያ መፍጠር እንችላለን እኮ ከዚህ በላይ የድሮ ኢትዮጵያ ትበተን አሁን ሰብስቦ የሚሄደው የአብይ ፋሚሊ ትበተናለች እንበትናለን መድኃኒት እኮ ነው መድኃኒት ነው ለብሔርና ብሔረሰቦች መድኃኒት ነው መበተን ነው ውጤቱ አይደለም እንዴ ወንድሞቼ እኔ እኮ አማርኛ መናገር ይችላለሁ ምን አገባኝ ዋናው ሐሳቤን መግለጥ ነው እገልጣለሁ ይገነጠላለሁ አላልኩም እገልጣለሁ ግን ዜማዬ አፋን ኦሮሞ ስለሆነ ሰው አማ የሆነ ብረታኒ እኔ ጋር ተቀምጦ አማርኛ ስናወራ ለቴዮ አማርኛ ተናገር እንጂ እየተናገርኩ እኮ ነው ዜማ ኦሮምኛ ስለሆነ ነው እንጂ አማርኛ ከማንም በላይ ፈንትጌ ፈልፍዬ ሰንጥቄ አውቃለሁ ፈልፍዬ አይደለም ሰንጥቄ ሰናጥቄ እናገራለሁ ዋናው ሐሳብ መግለጥ ነው ሐሳቤን መግለጥ ይችላል ስለ ፋሚሊን ስለ ኢትዮጵያ መናገርና ማውራት ይችላል
ኢትዮጵያ ትበተናለች እንበትናለን ደስ ብሎኛል እኔ ደስ በተገኘ አቅም በተገኘ አቅጣጫ በተገኘ ጠላት ጋር ወዳጅ ሆነን ኢትዮጵያ እንበትናለን መበተን አለባት አባያ ማለት ግድብ እኛን አይመለከትም እናፈነዳለን አባያ ግድብ እናፈነዳለን ኦሮሞ ሆናችሁ ገንዘብ እዛ የበከናችሁ እንኳን የናንተ ገንዘብ አመዶኔ አመድ ምን አገባና ነው ጥልቅ ብለ የሰው ውስጥ ገብቴ ምትፈታፍቶ ምን አገባ ነው ለየቲማ አባትና እናት የሌሉ ለነሱን አትረዳም እንዴ ለምን አባያን ገነባለው ብለ ትሯሯጥ አለ ምን አገባ ምን አገባ ሲሚኮ ተነስቶ አቅምኮ አድዋ ሄደ ሞታል አንተን የሚያነሳ ሰው የለም ባድሜ ሄደ ሞታል ማንም አንተን የሚያነሳ የለም ኦነግ ይሻላል የራሳቸውን ያነሳሉ አንተን ምንም የሚያነሳ ሰው የለም ኦፒዲዮም ስለ አንተን አንስቶ አቅም ይጆለን የኦሮሞ ልጆች ስንት ነው እዛ ሄዶ ያለቀ ኦፒዲዮ ውስጥ ማንም ያነሳለ ህዝብም አነሳም አንተም አታነሳም በቃ አልጋ ላይ መሞት አይሻልም እንዴ ስማ አንተን ማንም አነሳም እኮ ትግሬ ማነሳም የትግሬ አጋር ሆነያል የአማራ አጋር ሆነያል ማንም አንተን ሚያውቅ የለም ያ ይሄ ነው ውጤቱ ይሄ ነው ስንት ሰው ስንት ጀግና አልቋል ኢትዮጵያ ብሎ ማንም የለም ታደሳ ብሩ ነው ወደዚህ ከመጣ በኋላ ስሙ የተነሳ ማንም አንተን አቅም ማንም ጉያ ጎቶታ ተብሎ ምጠራ የነታደሳ ብሩ ነው የለም ያ ካንቱ ነው ካንቱ ቀረ አከነጋ የሮ ሁንዳቲ ጉዘና ማመለ ለራሲ ሞተ አጣቅምኮ ደቦ መሄድ ጉስ አጋር የሰው ለሰው ለመሮጥ ነው እንጂ ለራሲ ሮጤ ሰርተ አጣቅም ስለዚህ ነው እዛ የሞትክ ስሚ ማይነሳ ኢጆለም ቃርግቴ ባድሜ ረትዱ መኒ ወና ረትዱ መን ናምቶ አገሴ ቶኮ ከማቃዋ ሙሌ ድብልሱማ ኦሮሞ ኢጆሉ መጋራቲ ዱቴ ገሩ ኦሮሞ ነማሜቃን ካዱሜ ቀባ ብዙ ሰው ሞቷል ለኢትዮጵያ ብሎ ካሁን በኋላ አገሴ ካሁን በኋላ ተጋግኔ ላይ ሄዶ የሚሞት ኦሮሞ የለም ለምን አማራ ድንበር ለማስከበር ለአማራ ድንበር ለማስከበር ኦሮሞ እዛ ሄዶ የሚሞት ሀያ ነው እንጂ ኦሮሞ አይደለም ይሄ ነው እዛ ጋምቤላ ላይ ሄዶ የሚሞት ምን አገባ ያገባል አንተን እየበጠበጡ ያሉን እዚህ ውስጥ ያሉ አማራ ልጆች ናቸው አንተን እያፈረሱ ያሉ የአማራ ልጆች ናቸው ለምን ብለህ ነው አማራ ሄደ የምትሞተው በቃ እንደዚህ ብለን ማስተማር እንችላለን በአማርኛ
ይሄ አማርኛ አይደለም ይሄ እኮ ይሰማል ይሄንን ታውቃላችሁ ግን አሳቤን ሲገልጽ አልገባኝም ያንተ አማርኛ ይላሉ ስድብ ሲሆን ደግሞ ያማቸዋል እውነት ሲሆን ደግሞ ያማቸዋል ይሰማሉ እንደምሰሙ ማቃለሁ አውቄ ነው እኔ ጥልቅ አርጌ ምነግረው እውነት ከናንተ ጋር መኖር አሳፋሪም ነው አይቻልም አየርኮ እናንተን ሆነን አየንኮ አብረን እንኑር ብለን አየንኮ ሰው እንዴት አውሬ ጋር ይኖራል አውሬ ናቸውና እናንተ እኮ ዳይኖሰር ናቸው ዳይኖሰስ እንትን በዓለም ላይ የጠፋ አውሬ እንዴት ህዝብ ያጠፋ ታውቃላችሁ ግን ዳይኖሰስ ይሄ አውሬ ህዝብ እኮ ነው ዓለም እኮ ነው እንዲጠፋ ያደረገ ሰውን ይበላል አውሬን ይበላል ራሱን ይበላል ስለዚህ ምንም ሚኖር እንጨት ይበላል ሳር ይበላል የማይበላ የለም የማይበላ እናንተ እኮ አውሬ ናቸው ሰው ከናንተ ጋር መኖር አይችልም እስላም ክርስቲያን ዋቀፈታ ደቡብ ማንም ከናንተ ጋር መኖር አይችልም ስላልቻለ ነው እንጂ ማንም ጥላቻ የለም ከማንም ጥላቻ የለንም ግን ከናንተ ጋር መኖር አስቸጋሪ ነው በጣም አሁን ባለፈ አይታችኋል እና ማነው ታከለውማ ይኸው ትራክተርና እንትን የሆነ ነገር ገዝቶ ለኦሮሚያ አካባቢ ያሉ ፍንፍኔ አካባቢ ያሉ ያድላል ለምንድን ነው እናንተን የሚያመው ለምንድን ነው ባለቤት እኮ ነው ለእናንተ እኮ ነው መንገዱ ከተማውን ለቆ ይወጣ ለእናንተ እኮ ነው ቤቱ የፈረሰ ለእናንተ እኮ ነው ሜዳ ላይ እየተኛ ያለ ለቀናል እኮ ከተማ ሁሉ ለእናንተ ለቀናል ስጡኝ መልሱኝ እያልን አይደለም ግን ባለንበት በሰላም እንኖር ነው ይሄ እናንተን ያሳምማል እንዴ ይሄ ነው ስለዚህ ነው አውሬ ናቸው ያልኩት ዳይኖሰር ነው ያልኩት ስለዚህ ነው ማንም ከናንተ ጋር መኖር አይችልም ያ አውሬ ነው ዳይኖሰስ ያ ማንም መኖር አይፈልጉም ማንም ለአማራም ለኡራጌም ለኩሉም ለካፍቾም ለትግሬም ጠላት ናቸው እናንተ ጠላት ለኤርትራ የናንተ ኢሳት አዳምጡት የናንተ ሹክሹክታ አዳምጡት ስለ ኦሮሞ ላይ ስለ ጃዋር ስለ ቤቲ አሁን እንትን መመልከቻ አስገባች ከናንተ ጋር መኖር አልቻልኩም አለች እሷ ኦሮሞቲውን አቱን አላቅም ግን በጣም አዋቂ ናት ፈጥጣ ሰውን ትጠይቃለች ለአማራ ደግሞ ህመም ነው
ህመም ነው። ቆይ በዓለም ላይ እንደዚህ አይነት አንድ ሽማግሌ አለ CNN ላይ በጣም ሙራኖች ብቻ ነው እሱ ኢንተርቪው ማድረጉ በጣም ሽልማት ያገኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከደረጃ ይወርዳል ይባረራል። ከሲባ እኮ ነው ቤቲያውን የአማራ ባላደራ ነው ማነው እሱም ነው አፈጥጣ የጠየቀችው። ስለዚህ አማራ ሁሉ ጮኸ። ስማ የኦሮሞም ጠይቃለች፣ ሁሉንም ትጠይቃለች። እሷ ቀጥ አንቀጥቅጣ። ለምን አንተ አዛዥ ከሆንክ ተዘጋጅቴ ማየት ነው። እሷም ተዘጋጅታ ኢንተርቪው ያደረገች ስለሆነ ስራው ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ክብር ነው እንጂ ስድብ አይገባበትም። ቅሌቢ ገደል ማምቴ ገላ ያ ገደል ማምቴና እንትን ግቡ እያልኩ ነው በአፋን ኦሮሞ። ቅሌ አለ በአማርኛ ቅሌ አለ። አይ ገደል ማምቴ የሚባል አለ፣ እሱም ግቡ እያልኩ ነው። ኢምቤኑ በር እናቲን እንደዚህ አርግ ጀቹ በለም ቤኑ ዋና አማራ ራፉዳን ኢምቤኑ በር ኢቲንለ ነማረፍስነ አርግቴ ሃሎ ባቹዳብ ኢምቤኑ በር መናቅማ እናቲን እንደዚህ እናቲን ከነመለ ኢምቤኑ ጋር ዋጥቁዩ ነገኘ በር በምስጥር ነው ስድባቸው መሰለኝ እኔ ያልሰማው። ሃዳከ ከስጎዲ ሃዳከ ወድማ አመለን ነገኝ ጋር እና ሃዳከ ጀዳኒ ነው ብረት ሃቲከ ኡሙሪያ ደረቱ ሃቲከ አጅራቱ መለ የለም እኛ ውስጥ ለስድብ እናት አትነሳም። ኑቲ አገሰ ኡሙሪያ ለከት ረብኑ ፈደረሱ ጀነ ወለ የሃዳ ስድብ የለም። ነው ወንድሞቼ ለኦሮሞ ነው ያልኩት። ወንድሞቼ ለአበሻ አላልኩ፣ ለአማራ አላልኩ። ጤቅ ነው ቅጥል ትላለ። ቅጥል ሆዲ እንዴት ተቃጠለ። በሶ ጠጣ። እሱም ከኦሮሚያ ነው። ገርቡ በሶ ያቃሉ ለካ። ቅጥል አየ አከስ ጀረገኛ አወደ አፋን ኦሮሞ ይመለሳሉ። መናገር ዱበቹ ቤከሞን ቤኩ አፋን ኦሮሞ አማሪፋ ዱበቹ ቤከሞን ቤኩ ዳገሴ ወሪና አመተኒ ቤከሞ ሂም ቤኩ። ተናገርኩት አይደለም አፋጣጥኩት አይደለም። ከዚህ በላይ አማርኛ አለ? ጅራ አማሪፋን ከና ኦሊ ጅራ አማሪፋን አከክየት ተላተላኒ ዱበታኒ ኤሰ ጅራ ኢሳዩ ኢምባሪ ዴ ወን ተናገርኩት አገዘ ፊትና አርግዶላል። ቻይና ዱኩቢ ቻይና ራዱ ፈጀናነ በቃ የሰው መዛገጅ ሆነ እኮ ማለት የሰው እናሳግዳለን። ዱራኑም በእናንጀር ያለ ዱኩቢ ቻይና ራዱ ፈጀናን ዱኩበና ማከሱ መሱዳ ኦሮሞን ተቆፋዳ ኒቤናኑት
dhukkuba amaaraa jedhaniiti qurciin dhufe akka inuma astanaagganne qurciinis kan amaaraati kan chaayinaa dhufe kanas inuma እናስተናግዳለኒ የሰው ህመም ማስተናገድ አንደኛ ናት ወደ ኦሮሚያ ላኩ ብያለሁ ማልሲኒ ኮሮና የቻይና ነው አሉ እሺ ላኩ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኦሮሚያ ላኩ አልኩት የሰው ህመም ማስተናገድ እንችላለን ቁርጪ ማስተናግደናል ከአማራ ይወጣ ቆያ nuti maalifi kolera jenne qoricha buna tokko ka buna goggos maalifi ijoolleen kana qorattani dhukkuba oromoo jettaniin gadhiifne injiraanne beeku asfallaagi kono ila dhukkuba bunaa jira miti ka buna jimmaa tokko goggosu jira akkasumatti duute bunni irraa harcaafte Ega dhukkuba namaa keessummeessina ta'e የኛም አንድ ነገር ፈጥረን መላክ ነዋ yeroo hunda kurcii kana mararra eegese corona kan China haga yoomi siqaa argina nuti kana maati enyam መስራት አለብን kolera hojjedhaati kolera isa buna goggos isuma raammoo isaa oomishte gurgurta bakka jechuun nama keessa facaafta ወይ ani sareen nanya das bilanyal arra ida achwani argite wanga wallahi wangari yadat de dugarabbi wan ku basana yadat dukuma kurcisa yadat deni ale ni kon China da du fejinna akati amara yadat ማለት መጀመሪያ ከነሱ ነው የተባለው መጀመሪያ ማለት ናኖ አማራቲ ዱፌ ጀነኒ አማራ ፍደ ጀናን ቁርጪ ያደደ ኩኖ ማንሞ ቻይና ዳዱ ጀናን ወደ ኢትዮጵያ ቢላ ቆንጆ ነው እንጂ ማሊ ጀናን የሰው ህመም ቆማ ማስታመም ችሎታ አለኒ ጂም yolle akajira yati kuban abde kubarra kutani akajiri ugu kacha kani kana marati ka kubarra kute kastia inni kun somba sene jedani yumbe ko somba sene jeda kan hidda senu mosla oromono jechu ka hidda diga kan sen iskama cheno esau bashta enya ምናስተናግደው አንዱ ከቻይና አንዱ ከአማራ እስከ መቼ ነው ስለዚህ እኛ አሁን አንድ መስራት አለብን እና ተዘጋጁ ጆሌን ኦሮሞ ጸሉ መጀተኒ አርግቴ ዋኑ መንተታኒ ራውላ ከሳ ደምተኒ ጂማኛቲና ዋና ከሲ ወጀዳ ከነ ኦሚሻቲ ገባረት ጉርጉራ በቃ በቃ እስከ መቼ ነው kuwa marasa di valstaizi gonerra so elame yarake kanafi amma marro dafi gollichaba yolle kibba oromiya jara cina abada malin jennan ne gadawan jere lage sani marron media rat isa dubbata jirtilal kalesana ilal wani motumman ka mache boala ya baqatal tali mo mal jeraniti
dhaabotiin Oromoo Jawaaris dubbatan eenyaa gabaanim jedheen ኢትዮጵያ መፍረስ ካስፈለገ እኛ እንችላለን ገሩ ኢብሳ ጀርባሰን ሞኑን ይላለቱ jechuun ከጀራ ቀጠሮን ቀቡጋ والله ባየነት ተል ነብቺ ደመጀባል والله ኑን ይላለቱ والله ነብቺ ጀባ ከሻኔም ባፍቴ ከኔ ጀዋር ባሰ ድርግም ጎድ ማሊፍ ጀሪ ኢሳ ኤኙን አብደተኒት ጀሪ kanama galchaa ture hoo jara eenyuun abdataniiti kan mootummaa yaabaqallataan jedhan eenyuun abdatan soo kanaafi ejjennoo bareedaa ijoollee waraanaa fudhatte waraanni ofii isaatiif sagantaa mataa isaatiin socho'a kanaaf ofirratti abdii qabaadha tasumayyuu warra qaxaari biyya keessaan dhaggeeffatina ya wala shane wala jawar wala kamal wala marara mootummaanu dhaggeeffataan jiru tuffateera tuffate intuffate hundaar katte galfate ka'e tuffate amma namni kabajaa fi ulfina qabu marroo fi gollicha bakka woman jirani Oromoo birattille jechuun durii waa abdanna bar asii bakkatti dhaabbanne bakkatti dudda hirkifanne mormin waa qabna bar durii shane abaawatu gaara jira jirta amma galtee isinu ofiifuu achi bo'aa jirti hidhaanu baasaa hidhaanu galchaa hidhaanu baasa ofiifuu hidhamtee jirti dhageesse abdi raggaasaa hidhanii maali hunda haadha si hidhaatti guuran warri jiru iyyuu hidhaa jira bar hidhaa jira amma nuti bakka itti boqon bakka argitee duddatti galfadhu kaayoo wallagga yoo deema yoo jettan amma arargeet kabaja argattuun wallaggan deema gabaadhuma wallaggaan ka'ee deema jedhaa ollaa keessa deema haasaa bakka ende sawi faraaliku wallagga marroo jira gujiin deema ka'ee sangaa bitachuu jedha gujideen ta'a namni si sodaata dhageesse namni si sodaata ijoolleen argitee gujiidha ijoolleen gujii tokko ol ijaartee galte wannaa wajjin eenyunni nageessoo wajjin galte karaan gadi baanne in baqattee ol deebite achumatti finfinne ilaamee jara keenya soo kabajaa argattaa bar tokkotu eessa gara wallaggaa kana waraana wayit nan galcha jedhee bar ajajaa waraanaa biraanuu juulaatti bilbilee himee waraana fudhateetti nan galcha jedhe hunda haadha si tokko nam funaanee galchaa jedheeti gara gujii deemee torban lama booda reeffisaa finfinnee galte reessaa ugabba wannaatu gaafa tokko waa yaada dhiban dur nan beekaan ammaa miti gaafa waraana Somaalee booda yeroo liishanta shallaamii ta'e liishanta shallaamiin Alii Barkii jedhanii baay'ee beekamaadha Itoophiyaan Mangistuu Hayilemaariyaam badhaasa kenneef isa qofaaf waamama liishanta shallaamii jedhanii la ilaha illallah amma Somaaleetti dhaqee taankii boojii jedhani dhagaa turre gajabina isaa ijoollee beekiiti amma beeraawii deemee jedhanii dur isa iyyuu makiinaatti rarra'ee deemee jedhani
So amma wannatti wallagga yeroo dargisan ani waraana seeneen jira waraana abaa'u namna ka jedhee bar ees oo wambadee anatu balleessuu danda'a jedheen mangistuun gammadee bakka alii barkii dhufaa jedhanii jennaani ispeellee wajjin dhufe ispeellee warramma biyya qabate san jara dura jara gara Suudaanin ol nutti ergeet asiinis argitee dargiin gadi bobba'eet taankiinis xiyyaarrinis gubbaan dhufeet nu balleessuu dhufani so kaambii keenya hedduu diiganii gumne nutis diiganii jarrinis garuu gootee dhoofte gajoolleen jilba so makiinaan argitee xiyyaarri yeruma sana dhufeef fuudheeti Ali barki agese mi jilba dhoofte ijoolleen xiyyiitiidha jilba dhoofte achi xiyyaarri dhufanii fuudhanii laa ilaaha illallah yeruma sana faca'e gaa waraan wassalaamu alaikum gaafa sana gaa luuccessinee hasoosaa kan galle gaafas lola keenya sana booda hasoosaa gallee jiru gaafas ni yaadadha yeroo hundaa ati riphee lolaan baduu hin danda'u wanni balleessu maa inni gaaffii jaraa yoo deebisaa argate qofa ajjeefta jechuudha ummata keessa jira ummataa wajjin socho'a ummata keessaa nyaata mee akkamitti balleessita dhageessee Biraanuu Juulaas taa'ee dhaaddata Abiyyi argitee gubbaa taa'ee fokkora mee akkamitti balleessita mee akkamitti balleessita indennoo mittaatama jechuun afuufaan itti ergitamoo hin afuuftamoo qilleensatti afuuftamoo akkamiin balleessita karaan ati balleessituun tokko kanaan dura isinitti maan ture ijoollee isaa dhufeyyuu kunoo hidhaatti guuraa jirtan lammata namni amma booda ulee keessaniin dhaanamu hin jiru gaara deemuu fulmaata maan niitii keessan ta'emu niitiinuu bara kana dhaanamaan jirtu niitiin dhaanani kabajaadha har'a ijoollee hunda gadi fuutanii cafaytu uleedhaan ollaa keessa deebiftanii abbaa biratti ilma biratti abbaa haadha biratti niitii biratti soo namni salphina kana baadhatee akkamitti isinii wajjin jiraata poolisan nama dhaala salphina kana baadhatee jiraachuu wayyamoo namni dhaqee eega duutii hin oolle eega hidhamtee siqaayii argita taate gaara dhattee marrootti dabalamtee agesse ወንድነቴን ማስከበር ነው ሌላ ለዲ ሌላ ምርጫ የለም እኮ ሌላ አማራጭ አጣን እኮ አጣ ይላል ወኒ ሁንድኑ ዮይስን በልበለና ማትጩፍተኒ namni balbala biraa saaqachuun dirqama ሌላ አማራጭ የለም እኮ filmaata dhabame bar filmaata dhabame kanaaf walumaa gala haga isin argite mirga dimokiraasii namaaf hin kabajin ijoolleen gaaratti ba'uun dirqama warra gaaraa cinaa dhaabbachuunis dirqama kanaaf ijoollee wallaggaa ollaa keessatti waan argite ijoollee opidiyootiin dhaanamtaniif hin qabdani marrootti dabalamaati isinis akka dhiiraatti nama dhaana dhageesse leela ammaraa jella namicha tokkotu abbaa xilaa jedhanii jira argitee naa wajjin ture waraana bilisummaa Oromoo keessa amma isatu shiftaa tae gaarasen maaliif gaarasen tenjine amaaru manna cinqee jedhe
amarri cinqinaan lafarraa fudhatanii jennaani abbaa lafaati amma lafarraa fudhatee amaara wayiti jennaan gaara seene maaliin seente jennaan xilaadhaan seene umaan qabu abbaa xilaa jennaani xilaadhaan gaara seene guyyaa halkan achi bulaa guyyaa achi oolaa halkan deemee namarra nyaata fudhata qawween qabu waan tokko qabu so gaafa kaani abbuma lafaa argite qawwee minishirii kana qawwee argite dimaftorii kana wannaa wayaat todheeti fannifateet naa'ootu jira naa'oo jedhanii ka farda harkisu ashkari isatu farda harkisaafi fardarra taa'ee deema amma abbaan xilaa kuni waan godhe xilaadhuma kana gara sibiilaa alatti baasee kaan buuyyoo itti male jechuun citaadhuma itti maree qawwee fakkeesseti ilaal ijji wadalaa jedheen yetaaphaat jennaan aya jedheeti namichi harka ol fuudhe wuran jedhe ka faraslaay wuran hin bu'e as qammiti jedheeni qawwee qabanjaa'uun as qammiti jennaan lafa kaa'e deebi jennaan achi ol deebi sana booda dhaqee qawwee isaas fudhatee fardas fudhateeti wandi ka'oon jaanxilaa hidhinnaa xabanjaan marri ka'u jedheeti atillee yoo dhiira taate dhaqii qawwee dhageesse jaanxilaadhaan qawwee hiikkadhuu jedheetti darbee biraate farda sarrabee dhageesse qawwee hiikkatee fardarra taa'eeti yoo dhiira taate dhaqiiti jaanxilaadhaan qawwee hiikkadhuu jedheeni soo isinis yoo dhiira taatan dhageesse abbabaa garasuutii fi maarree eenyinni taayyee danda'a hamachuu dhiisa yoo dhiira taatan dhaqaa qawwee hidhadha hid wannummaan ati asii boossuuf hin jiru mucaa narraa hidhanii mucaa tokko narraa dhaananii yeroo hundaa durba taateen heerumsiifattu eega dhiirri dhaanama ta'e maa gaaratti dargine dhiira ollaa keessa deebisanii dhaanan maali mindinnoyi dhageesse ijoollee jiruun itti hadhaa'ee ofiifu hojii dhabdee barumsa dhabdee taa'aa jirtu argite uleedhaan dhaanuun maalinni taadaa miliyoonaan hidhinnaa taatak wandinnatiin hidhinnaa askabbiraw akkana ይህንን የሚያስተምረው በየቀን ይሄን ነው ይሄን ይላለው አገሰ ጎጀሜ ታናኒ ዳቂ ቢሳወል ለጋ ጉሪን ጀዱኒ ማላ ጀዱሬ ኦሮሞዳፍ ወኒ ማሉ አቃኒ ሎላኒ ኤኙማ ኦፍ ያርግሲሱ ባቃ ሌላ አማራጭ የለም አማ ኢጂፕትሲ ቀዌኒ ከንቲ ኢጂፕቲ ወሊገላ ዮ አማርፋ አፋን አረባቲ ፊወና ቤተን ዲፕሎማሲ ዮ ቤተን ኢጂፕት ራይደዳ ሱዳን ራይደዳ አራር ሪጀራ ኢላ ዘላለም ወልንተው ሃጋ አባየ ጅሩ አራር ሪጀራ ጅሩ አራራራማ ቦርንዲገም ቦራራራማ ታን ዲገም አገሰ namnu bu'a barbada isinis bu'aadhaaf haga bu'a keessan argattanii dhageesse dhaqaa wal taani as teessanii nutti hin boo'ina yoo kanan ta'in as taa'atii ijoollee arrabsa abaluu kitaaba gubaa jedhe gubaddu ati namarra nama keessaa gubaddu ati kitaaba wannaa biti asii كتابة بيتي إنك أوه بيتي أتي كتابة بيتي
dayyuusa haadha keetii dayyuusa namni hin fedhu bar quraanni rabbi illee ni jibba moominuma keessa quraanni rabbi nama arrabsu dayyuusa nama argite sodaata quraanni ni faarsa gootota faarsa warra lolu biyyaaf amantii isaatiif akkana yeroo gaarii isiniif haa ta'u walitti deebina nagatti booda isinin dhufa miidiyaa biraan yoo rabbi jedhe yeroo gaarii